Pemirsa pemungkahan parikrama untuk mengundangkan ring Indonesia sepisanan ring tedunyani level PPKM patut kesokong penanggapan pemargin prokes. Tios punika usaha nampenin COVID-19 kantin capang melarapan digelisang vaksinasi dosis jangkep majeng krama. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony B. Harmadi ngelingang Mangda Indonesia yatna ring penedunan pewatesan rauh mangkin sanedangan nangyang panglalah COVID-19. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Sony B. Harmadi ngelingang Mangda Indonesia yatna ring penedunan pewatesan rauh mangkin sanedangan nangyang panglalah COVID-19. Menjalaran disiplin prokes jantan kedadosang pemargi nangyang widang ekonomi sinambi antuk nyayubin widang kesehatan ring tengahing pandemi COVID-19. Asapunika taler Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate taler mausang parindikan sekadi puniki mungguh ring rilis Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KCPPN. Wilangan prokes kekan tenang sanincap sani kaaptiang nenten ngawinang krama ngeluputang prokes. Tios nyarngang krama disiplin prokes, pemerintah taler nyokong turnya gayang serana antuk digelisang pemarkin vaksinasi. Kementerian Kominfo starte ngelingang krama rajeg negepang prokes, utaman nyani ngangge masker tur digelis ngelaksanayang vaksinasi, ngelintangin kampanye ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Indik Panglimbakan sajeroning nampenin pandemi COVID-19 ngawit tanggal 3 Oktober warsa kali tali selikur ring nasional nyinayang kahanan becik. Wilangan pasien kenak taler ngelimbak becik kantos kali tali nanggu kali dase diri rahina. Sinambi ring pemargin inucap kasus aktif utawi pasien positif sani kantun muatang perawatan medis tedun siang ngatus nanggu 3 dase 6 kasus. Indik pawawahan pasien terkonfirmasi positif kauningin mawawa siu 140 kali kasus. Wenten taler pawawahan pasien padem kantos seket kutus diri. Anut saking hasil uji laboratorium spesimen puput katureksain arahina kantos langkungan satak tali spesimen. Tur wilangan suspek langkungan 300 tali kasus. Diadewi Bali Pos nguningayang.